Ania La Ketdin. Aywan nga yan ba kay? Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat? Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano ag-absent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang? Sigurado ka? Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabaulan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Wan gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso amabalinan ang makita da. Pau, makapa-excite mo'y bakit? Wan nga rod, uray siyak, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mat mare, sa anak mo't ang masakit, kabailak nga uray siyak laeng. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay matkidi Amo matan, your urnungan miti panaganak ko. Masapul ready, nang runa no maipapan iti financial. Wan matkidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Isu ang masayangan ak uray may saal daw laeng mare. Wan mat masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadagos iti regalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan, anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso ang masapo lakadwaan na. O sige, ano da ito ti konam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho inton bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso ang masapol at duwata amapan. Tapno duwata matama kaamo adagos. Magagaranak mo iti day nga imbagang bakay. Anya laki dinayak. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day nga impadamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Karding Junior. Si kakit di mat, hadya kaya ti karding anagan na. Ha? Kita niya nga ro ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kayat ko anagan na, saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan, mayat magkidi day ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? Apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay angam. Basta ti kunakkan ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day.
Ay kat ala, ibatim lata, taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata na granata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati ja bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti jak masumbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ija balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayat anya mare. Ha? Sigurado nga awan. Ta saan da ka ba na gastusan? Si Kaki Dimot, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king kabakit? Ni Angelina lakay, napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana, anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya La Ketdin. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. Mayamon. Afford tamoy, no bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga yurnungan ta ti panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada tarag kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaalan da. Ay, No kabaalan da gastusan, aramidin dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala? No, sisyak lang. Masapul pa'y gayang ag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain mat kadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga may di naurnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang.
Si kapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno ada kadwam. Ay, wun mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan, mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da. Apo, talaga amat Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabalin na simple lang. Si kakit Damon. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag itay di balay na. Iso na lahing tanako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tang hipagpagkam. Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya La Ketdin? Ano? Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ah? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papan kinimayet. Imbaga na nga ron nga adu ti laban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti ibagbagak sana ya. Iso asaan nga imay tamok nga umapal laeng. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti naramid ta. Saan da nga afford. Pangaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo di ospital no bilang laeng. Ay, uwin bakit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan bakit? Naka-withdraw ako. Iso aridi amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. Wen, naisagana kami nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Anyat mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una ang matagiti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kitni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man day ta. Umutang ka iti usarim nga gana. Kit nakagasgastos kamat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang dakin afford. Ngam ita,
Umay kakit din umutang kanya. Mare. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam dumdas nga urnong iyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya La Ketdin. Mare, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amummat masikog ka, dinagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mo, ngam ada ka dito nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay, Ania La Ketdin aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay, awan. Awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta, ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iyornongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo nganyat ibagak itaken ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas na ngay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos ti duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Kita ni mayat akat katawam ako na masaan lang afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating agam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Just ke. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay.